Masih pagi di depan rumah pemirsa. Ayah goreng bolet, goreng sampe. Nah, di kopian heula pemirsa. Masih ngebul, masih panas pemirsa. Tuh, mantapnya ngopi dulu pemirsa. Mantep pisan pemirsa. Masih pagi di kopian heula. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok pisan pemirsa. Goreng singkong. Hmm. 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 Aduh, mantep. Goreng bolet. Tambah kopi pahit pemirsa. Bener-bener cocok. Bener cocok pemirsa. Suasana pagi di depan rumah ini, di belakang rumah. Mantep. Pisang sunrise, cantik banget pemirsa. Ngopi lagi. Top Marco top.